Taya manuia mai le Samoa Entertainment TV ya pia. Ile tali mai le malo ile ngana fa Britania mo tu ila epasa ile le malia le ngaoi. Wo tata fa liliu o fa pe mai o le tali atu ya tu ila epa. Malana tusi ile fa tono le solua tolu o kuso. Lua o luono maana fainga tuai o le tau tuai. A ina wo faya ina il palo ta tele lua o lua tasim toi faya ina fo il palo ta tele lua o lua lima. Ma palo ta laiti. Ma mawai lana mafua angai tu o ia ile fast party. Ma ole mea moni wa afia ona ole malo si whapolokiki. Ole manifesto pole anavata ole fast. Ole o iaiana whainga whaavai. E ta o tuai ile atunu ufuafua whaatino pe amanu malo. E pe ona whaatino aiana road shows le lua fesuluiva. Ai whai mai fo itu la epa o anga mai fafo. Ma fua iona tau fia mai eitu malo langlango ina le HRPP a o anga iantu il palo ta tele lua o lua tasi. Ile palo ta tele lua o lua lima na o atua ile fas eitu malo e lima sfurtasi tala noa mata watu itangata palo tale la asanga e mea e whai pe amanu malo. O lo manino lava whainga whaavaya le fast party ma o lava iantu la epa wa ia iyo e ina sa mana na o tangata isa suinga. Peitai, na mea manu lava e tuai Samoa e swinga o le malo si whapolokiki. E atangia mai ai wangalo ya tuila epa o pili e tolo le HRPP na afuai le taunu unga o le paloto lua o lua tasi. O le Samoa Law Society na tau la mua le kempeni te tee i pili na e tolu. Malangolango mai iai le na te tee alo ia Samoa o tangata popoto whaapitua mai fafo e au fiai ma le asosilo ia malo o whaatasi. Ma pi iti ai le fas le mta upule na ma ave iai lana langolango, ma whai ai swinga i vaenga na tanga iai ua matuamana o mia lava swinga mwhaawa wai i ona vaenga tā ua. Ma moli ma wai le prestene o whanua maswafo i le taimi o lona whaatautonga, o le tula fono le o le LTC lua sefulu po le tausanga lua o Act e lei ato atoa ona tāpena, ma whaatala suai e inu e isi le whangupia ai sāwa vali whaasapa sapa isi. O le tongi la fonga o whai au malinga ngana tula epa, ma le tuu maula loina o tangata, isi na vaenga o le pa o le HRPP. O le whaatawina o whanua whaaleanga nuu ma le ATRA, e le o samta upule na o fuafuanga whaatatia le fas, e o lava i tua inga tula epa na tauai, ia malana whanau ma o lato whale ia tunu i fafo ma investment, o pos po whaamtalanga na i lunga o so ta inga televa vave, e le o se mele na le fas, ele talia tu lava lea le malo ile taitai o le itua ngai. O toe whaapula mai eita mau ainga o Samuel Terminei. E to tonu le lima tausanga e whaapea. E o mai le wha se taitai le malo ia iu Leilua o lua tasi. O ia ile aita lafu whaavao malo. O le lua se fulu tausanga o le tautainga atu ila epa o le pā le mia. Ile tasi tesi ma le lua piliona tā la po le wha sfulona pasene o lona tamau ainga le GDP. O le GDP le nā taimi. Sa lua a fe se la wono iwa miliona. Mwhaasolo mai ai le taita inga le wha si lua o lua wha, lua o lua lima, wo o tamau a inga po le GDP i le tolu a fe lima se lau valu sulfa miliona. Ai pa ule ai talafu, mai le tasi tesi ma le lua piliona sa iai lua o lua tasi, e o mai ai uni lua o lua ono, wo to e ono se lau iwa se fulu miliona tala, tu sa o le sfulu iwa tesi ma le wha pasene o le GDP. O tupe wha leo i whafo sa iai i le lua o lua tasi, sa ai fitu se lau tolu sfulua tesimal fitu miliona, tu sa o le se fulu tesimal fitu, ma sina o loa awina mai to tonu e kawa ai. Ai o mai ne ia iu Leilua o lua ono, o tupe wha leo po Foreign Reserve, i le tasi tesimal ono piliona ta la tu sa o le se fulu lima tesimal iwa ma sina o loa awina mai e kawa ai. E le o li liu ese le malo, mai le tali atu ili atunu. Awa o whainga whaate makalasi na na fuai o na palo taina. Ele lima sultasi tu malo na o atu iai mo se fina ngalo o na tangata. Ai talu ai le malo ama le whaai tu au o lo whai nei lunga so ta inga tele vave. O whai loa wha lawa i tele atu ai le malo wha amtalanga ile tunu e ala i wha amtalanga wha lawa i tele po press releases ma whono tanga le pale mene. Ona onisio wha asalaunga le wha vaea. O lo whaasalawina i upenga ta whailangi e winga ili whaamawai ai. O le fionga ia pese tāna o mea simi. Mai lona tō whinga o le ofisa silo pulenga mtanga luenga o le vai whafu mo whi whaatau o inga. O whailo manino mai ai ele malo i whaapea o whaamao ni el kabineta.
E tauli maina, ole wha mawai ngā loa ia, ale fionga pese tā mai lona tō whinga le ofisa sili o pulenga o ngā luenga, ole vai whafo ma whaataua inga, na tawala mai ile komisi o ngā luenga le malo, mai ua talia alo ia e fo e kāpeneta lona fina ngalo. Ile whaalinga whalawa i tele mai le malo o tā uai, e amana ia ma whaalolongi e tele le malo o tūlanga o au te tele, o mata upu e fito i tonu i tangata whai ngā luenga le malo, mai li o ile puipuia, o mafu a ngai ala i wha mawenga mai ngā luenga ma tōwhi ngā le malo. Ile talia ina ai o le wha mawenga le whiunga le ofisili o pulenga, o le awha atino tūlanga masani o wha manuyanga uma, e anga wa a ia e tusa mai a inga o lana kona kalate whai ngā luenga a to ai ma whainga wha vai al malo. O le nganga wha aftai o le malo ele wha ititia, ile tautua matavela le whiunga a pestai tausanga i tele, sa ia puno wa iai tōwhinga ese, i to tonu, o le itu ma o tio tupe, a to ai malona tau aveina o le tōwhinga o le ofisa sili, o pulenga o le mtanga luenga o le vai fafo, ma whewhaata wa inga talu mai le lua fesfuru lima. Ma vatu iai, le whamanuia ale malo, i le asanga o lona soifua tautua, i le anga i atu le lumanai. Ua talia le whamsinonga whaitu malo, tal sanga al taitai o le itu o ngai al malo. HRPP Human Rights Protection Parties le sunga tu le epalupa soli aisa i le malia le ngoi. O le tal sanga na wha awala atu i lana loia. Le whiunga Malaysia Matthew le misio. Mo se whaatananga le whamsinonga i malanga i fafo. Ua talia. O whailoane fo i le itua leo leo. E le mai ata pena la tō mōlianga wafu ai tal sanga mo le toi tōla pō. O mōlianga mai le taimina tāo fiania i leo leo le sunga tu le epa. I le lua vai aso talua i e au fiai. I le tau whaaleanga ma la fonga e tau mamai nai sa tangata. Whaonga ai fiso ta inga te le vave. E ese mai mōlianga o le tau whaaleanga whaasanga i atu le epa. Mōlianga fo ina o lo ta atia o lana tangi whaasanga i le li pāle mia. Ma le minista wa onga. O le mta upu sa wal au. I le potu numera tasi o le whaamsina wa whaitu malo na nafi. Ai le awa ia tu iai taitai o le itua ngai peitai. Natalia le whaamsina o le pepa mai mai le fo mai Dr. Naseri. Le mafua anga o le leo o ane o tuila epa le whaamsinonga. Mapolo iai le whaamsinonga le toi wala awai o mta upu lea. I le aso ono o ke topa lua o luono. Tala nao nei tai au mai lau Samoa Entertainment TV ia pia tulilo mai e tātou tala i vai whanua. I le fia nei.